Fatala fatu le nei foi esto fau mai Samoa ai o le tautua lau Samoa Entertainment TV le manu fa fonga mai New Zealand au se talia mo fela bala lo langi o le ema o mai e tatu fa salama ia lo maya o le tautua le nei fai pea alo Samoa Entertainment TV. E se fulu mata upu toi ilo le ufa atulanga ai le fa amsinongo apili mo le lua va yaso. Na tala malaya ai le mata upu tala le leipaunga. O tula ia ilta mai ta iloia ya Josephine Fuimono Sapolu. Fasanga i leo o lo tula iai le ofisa o le loia sili. Ma atofane ai le aso ono o ke topalu o lua lima e fai ai le mata upu. Ina ua fato afa amatu ane ai ana nafi faila mafia fia o faa maumaunga o le mata upu a fia i paunga. O isi whaamsinonga toa ilo mata ina o le vai aso nei e au fia ili mta upu a tuila e pasa ilele malia le ngaoi ma le fofonga feta lai o le mota faitu la fono ma le loia sili o Samoa le e faia ile aso foreile nei sultolo uni. O le aso foreile foi e vala awai le lua ile awa uli le mta upu o maulolo tavi ta amosa utu ta longa jali uli a maisi fasanga ya sala fili la wano tuala telea lilii maisi. Ai ole aso, ole mata upu Aggie Grace Hotel Limited, Leonard Sheng Wanning He, Mahu Sheng Liu, Fasanga ya Agnes Genevieve Lots Gray Macy, Alan Gray Limited Gray Investment Group, Ma Frederick Alan Gray. Ole afonga ina na mata upu ole aso iluma, o Justice Harrison, Justice Usher, Justice Young, ma Justice Nelson. Beita I a ole I whaatino ngā luengal whaamsinongo o pili le vai sanai. Sa faya le awai whaafeilo iai, whaamsino le whaamsinonga tal sanga apili, le kora vopiola Samoa, I le tai au na nafi, e au fiai, le fionga Rhys Harrison, Raina Usher, ma le fionga William Young mai New Zealand. O le awa whaafeilo ai, o le whaaloalo, le fionga le whaamsino sili, si atiu si mativa perese, ma le whaamasinonga a Samoa. Tala tulilo ma le whaamsinonga whaitu malo le songa fua lo na iwa o uni, I molianga leo whaasanga le tu te e au fiai Samuel Masivai, Lisa Schmidt, li o whaatau malama, whepule ai whaasavalu, mala aulia le mali e toa pola ta ivao. Ai o le tu tangi e au fiai le komsino leo au apa aulongo I tino Filippo, le ala I pule li moni ai afi ma Mayday kai. O molianga e au fiai le whai o tala whaalumaluma, whaufaunga, tau whaase, ma le whaalafi, peitai. O na nafi lea tula iai le moli maulona fitua leo le sunga, amalai imi taefu. Ma ia tau ilfa amsinonga o ia na whaia molianga whaasanga ia Samuelu. Fua ilunga o lana whaatalnoanga ilunga o le tauta ia e malesi Facebook. E silia le itu lama le whaasul wha minute le umi o le whaatalnoanga. Ma sa ia mau ai mau tutu. E le wha amao ni ai mau o Samuelu. E pe o le whaia o whaamtalanga se. A whai na ai o le tau le lei. Ma le whaaso e sa ilunga o le Facebook. Wa whai nai tangata ua watu whaasea e pei o le ala Mayday ma awa paau. O le ala sa ia whaamawina lana whaasea o mei sa tusi atu le komsina ai o awa paau sa watu lana tusi mai so tanga lava videos tasi ma le lua o molianga foi sa whaia iai ma sa ilia loa Samuelu sa masalomia o sola Samuelu I leo mai na sue whaatasi lava Samuelu o Sivai ma Marie Masa ili ai lungo le Facebook a leo. Ai fato ama watu ya anuali lua o lua wha. Masa avatu loa Samuelu whailan whamtalanga e se fulu valu I tu lau. Na watu whamtalanga tustusia Samuelu ya malai imi e whaitau wane I lumo le whamsinonga ana nafi. Ma whamtala ia Samuelu leo o atu le whalo limoni ona o le la deal sa whai ma oa ilo le whale o mata uiva yusu o iai le Land Cruiser sa la vea le lua o ta siva. O le taavale na la vea ai tu au e siliva. Na la toe o maleala, ai sa avatu e leala I a te ia tupe. 5 afetala, male 2 afetala, e na ai le o tiotu au. Ma wha awa wai le whaita wina o le moli maua Samuelu e malai imi e so o tanga umalava I le whamtalanga na whaia e lio, I le lua o lua. E au fia I mal whamtalanga o le whana lena avane leala, e alwe whasioti ei whaipule to o lua o la auli ma olo. O le whana le nana ia whaatawa ia Daryl. Sa whai ngā luenga le ofisa palota. Maalu ia ilios whai ngā leo le whalo Daryl mawane ai. O ta uai fo e Samuelu ila na mōli mautustusia lea sa whai tau e malai imi. Le whasioti tangata o longo maleala. Peitai, na io e malai imi o ia na whai a mōlianga. Ile umane o na whai o le whamtalanga Samuelu.
Aina tu watu ia le loia Samuelu o molianga Samuelu sa e whaia mai lungol whamtalanga a Samuelu apelila lua o lua tolu. Ai ua uma ona e taul whamsinonga e tele i whaitawina whamtalanga Samuelu masivai. E toi whaawa wai i le so le moli maua leli leo leo. E la te leono se lau tu lisi leo le awhewa ia i lau whanua o le motu nei o polu e maise o le taulanga ma matawhanga lau one one i nu itua. Matali malo e se vaenga o pulenga o fale tulisi, fale tali malo le taulanga i pia. I le taunu wai o le meli lau pasese mai Amerika le insignia, ma le pasese e lima se lau iwa sulfa, ai o le au va ai fa se lau iwa valu. O ta ual te mai ta ipule fa atonol company va le Samoa Global Shipping Services, o au mai le meli le fionga tole fo fiona wili. E tele lava fa manuyanga o Samoa, ai o le au fai business i laiti, e au fiai ma le au fai whaatoanga i maketi i vaa nei. Awaele ngata ina o pasese na malanga mai va lele whaatali ai le va ai Samoa. Ai o pasese fo i no fo i Samoa, ma ai na ai fo i tātou fole tali malo. Ma ia whaasese ina ai le manatu le tasi o si nia sa angalue taluai. I le pulenga o tulisia Samoa sa ia whape ai, e na ole wafu lava e manuia i meli lau pasese. Peta e o moni mawina ai i le aso. O le vaa le ana whaato asau mai fiti, e malanga atu i tutuila i le afiafina nei. Ai ua atofa la tau whaatau, e whaia i Samoa, o nā whaatau e au fia i tau mawhamata, e pe o au whae mafuala au whai mea ai. Ai o isi o loa o tau mawhamatu tu e pe o pasta, ma isi mo le umukuka, e ese mai sapalai o vali o loa wha mama ai, si o manga o le vaa, masangi pepa, mai le bluebird, SOS, ma le loba. E o lava i le suavai o le amanuia i fo il pulenga suavai e Samoa, ai o le au whaita vale, e pe ona sau noa to le afoa. Le au whaafia le pulenga o tulisi e whaafeiloa ia le au waa, ai o le au talavou wa tula ele, e whaamawai ai, le so i le afiafi i le lato fo i whaafianga. O le afiafi nā nei e toi taliwa i le waa mua tutuila Amerika Samoa. Ua tawhia i nei le whamtu ina mai o vai ngā tupe o le miliona tā lalo na tolu aitu malo. E wheiloa iai i le aso pule ofisa wha aitu malo e 5 sultasi Samoa. Masui mai o lato itu malo. Whaata siai ma le pulenga o le mtanga luenga o tina amta maitai. O lo o whaatau taia le ploke 10 miliona tā la. O le fono le whaia le ofisa o tina amta maitai le toa salamasina hall i songi. Na tā ue le sui o le itu malo whale atalua na tātou fisilingia. O le Tuesdsay lea na amatu e whaeloa atuai i sui o ofisa wha itu malo. Ua tāo fia o na whaamatu mai vai ngā tupe. O lo to toi o le lato miliona lona tolu, e tu so le tolu sila wafeta la al tupe o le lato itu malo, le miliona lona tolu, lea sa whaatalitali. Peitai, le miliona lona tolu, ua umana pasia le tala whaata o le tupe lua olua whalu o lua 5. Ai o le Tuesdsay lewa avatu i pulenga ofisa wha itu malo, o le miliona, ua longo atuai le tau fia o ploketi. O ta ua le sui o le ofisa o whale atalua, o le whailo inga lea i le so, o le awane ai se wha maalam la manga i sui o itu malo. Pei tai o le whaata ape ai o le pale me nei le amatanga o le maasina nei. Ina ua tongi i whaafol tala whaata o le tupe wha sosoa lua olua 5 lua olua ono a le malo tausi. Pei tai o le ploketi miliona tala. Wale o to iai le tangata sa whaia matai tai fono. Pei tai ua wha amatala. I lalo le malienga tau tupe o le ploketi. O le tai tai fono e iai le saini alo ia mo le wha amtu mai. O tupe wha soa o le ploketi. Ma e talu fo e ona whaata apel pal mene. Wale o whaipule fo i lātou nā ma wale au ngā fo i lātou saini i lunga o le nā marienga. Mai o whae te tenga fo i le nā i tū wha le tū la fono. I le wha awa wai ona wha ngā o i le ploketi. Ai o le vai tau o le palota. O iei fo i popolenga nei ave se seina le wha awa wai o le ploketi ma tuua i aile nā i tū i whainga wha apolkiki. Ua wha atali ai tālu sangana tu ina mai mo ploketi ati nae. Se ia iai se isi wha amatalanga. Ai ole fono pule o ofisa wha itu malo umai 5 tasi o polu masawai ma isi sui o lato ofisa. Lea e usu ia ili se fulu le taia o lea so le mota o le toa salamasi na isongi. Lau Samoa Entertainment TV malana tautua mai Samoa le nei fo iaso whaapopunga lea soa taia o. Mantua le Wendy's Design mo so la e pe ao o mai Samoa.